Mr. Paul Boateng, security expert, wabene wabambo mu nsemi ye pa yenkodi nkomo na emfa enei bokwa na motu government in response aba or say wa accept report no omutu ho na mona yenkodi nkomo kakra on the security eye no saying it here. All right, Mr. Paul Boateng, good morning. Good morning. Omo ye de about the other Roma or the attend. Yeda okropon asepa. Meaning say boko mediation no ho nsensem no for the past over a year. Ede kotu mu ye ni gusue disua say enoma beko bi nisam abambofo e research upon research ne ade a. First of all, report no enkan ye wo mampani atena ye ni nyina substance na ewum no. Let me take your view on it. Or as an expert. Uhune say. Mini ani edikan, mamemfo akonya so enna obi bia oba me ma me aye ase ense me nda na me sie me ma me wo dencha isanse. Ni titru nkoma ni kromo hene na adekwa me otoso me nsane enwade a oye ni support oduman. Na me nanfofo a omofri ofodu afija ase ene masse ne meyere ombeta amachi. Ni titru nso nkoma Johnny Madam for John free US or see free premium kutoka no obey ye nase. In fact, why the only doctor Rosina, no there will be bias to be oba ye dia any minia sapon. Our registrar general office or Kumaso, no there will be bias or more by right. Back to your question. Media obi oforo mi bianu. Me stand on Bawku issue. So who follow me there be na me can say can na me wakonya se metimi to ohenefo yewura otokokos wofo ka me ka kire say be yanka o sa Bawku nse mani nso if you say minim say ne esi ebesi entino na o hene ekọ so mu no na me no ma enya me de sa if you say adeno o matra na say adluchi aye ne politics a che entino na minim say be ma o hene nhyehyɛ no eye den abaako njintu ana o hwɛ Bawku issue no nso a enti say nyesi adani ni abudufo no nso adani ni abudufo no ye yefunu mu ade baako we nso dey different ethnic group and tribes. Entina enema me fin se besi no ebi na esi no ba me mpese me kom bebre recommendation ma hwe but me selese nka ban to no bo ase ansa na behind the scenes no munye dwumaten ma ne wose won ti ase no on ti ase ansa na omotimi a implement nyesa ebe escalate ma asa se ne ma bebre minisia comment on mekan in. But ohe abankrata wode baye ni anamotu opesu otu na waye mark about 1 billion Ghana cedis cross ye mfanhwe and develop Bawku township ne other incentives here womo to live very well as a town any security measures ode agu akwam se wo mbehwe so mbetumi ama ne eni se sebio otena baabi eni so otena no ombema na ko baabi a ese fata no ni nyina no aban ensan ntwensan Ninti American sanse sasonje emaya enya dia sanse na beju na me so maka se ehwo no mu ntokwa no na ebe ma sonje abani se afaninu mi no ombeto omo ase na ba ko be compromise se okay ye mama ya ntwam ye ntena se enia yesa wo minu ya me no ka se ye ma contract se ko Bawku ya ma 5 million so ko si dan na kwatran ya djuma obeko so obeko a ode mo bi ante minya bambo dia meko na bambo no se wo ho se ntokwa no susi enti no si dan na Nigeria na bambo no ye bese sa be Ghana srafo ne ayifo nyina se omo megina wo so no omo mo ho ban ya which is not possible. Ana enye dan ba ko pension wo bibis even wa wie no kura no wa na be kwa akoya djuma so we nurse we doctor ana wuti we say wo baby kura say ye de na ya post no ko Bawku so nko kira dia wo so be ma na kwa ka onya me so asem anya dia wo be ma na ko if so mo to wono kura igane aba
Sasumdie amahwa omo anti ase wa aban ti se yebi obeyebi enye djuma ne wosi ati ase no ana tu yewura na ompeso omkofa no ko baabi a ompeso omde ne ko no ohene na ompeso omkofa no firi ho na yiri en no nye onye ya yiri hene na me bunso ono ne si hene no don be fa na ko na yiri no me yura fini din kakra am se me ya me kai sa mu se yewura kufu ado breso na baaye okay ana omusi wo hene moment na aban na shase ya kan sam na no o si wo hene eno no se wa ma anye careful na approach no koye se force a ebe jinsam kra ebe se intimesra ban se enitinam se konto no boas kakra na se overload of na yiri no omone ne bekasa enu beboa se asumdua amma no kwan sa asumdua amma hono mo bibia no ade bekwa ebe ya juma enya dia bibia ade bekwa bia na man for cry ni be so because obi hono man ni tradition na say neniema ofin say oye atete niema obebo ho ban oye den eno ano obeye nje wose ye hwesa na emani nyina anya ne saa na efin say ye kwa akoye ne say obra ba kwa reject na hwe keywords bia we use so called idea was a dwene ho yi ntino na futuo kakra me de meka okay minim se anamotuo asundwe mu no mediation yi eka ho se ye benya mpanimfo bi a omo ye neutral parties na omo betena ho no omo ne afanu ni nyina edi nkomo and that is near a course now near which kire se efa the other side no so won ti ase enti report no kra no onyi ntumu no ye be kon saying in your expertise Pacho sisubio me say mediation is a part of the process I dey ensure say peace beba afanu ni mienu nyina no otekoko so mediate but the aba ne say afanu a ese wote ne ho ase say saa didie nu ni wo no ese onte ne ho ase now ya exhausted one approach which is part of the processes are ye dey ensure say peace beba with your expertise no ba bia ye duri no e dey biem na wufin say ye betumi aya e be ensure say bia no akoma beto yem because for now government also government suspended the all year the process and amotu obetu afa ho now o suspend a afa no so say onyi ntum kra deda e dey na yenyo say ka say umediate a na Bawku anje antum dia na say nye mediation enti na wasi make sure say sanse say no akoye mafanu no ati ase ansa na further steps bia wetumi atiki wetumi a reconcile all enu ntino na me yes aban no enhwe say obey behind the scene job ansa me oka say me open expertise on this particular issue I mean traffic so nka if you say mo amunim maka ho asem abre enye Nhyira other issues I was aban no hwe no address nye sa ensem we nko be a day do na kway politics obia perception was wrong so NDC for the omudia for kusasi for and MPP for so they are for man police for no and even sa judgment we are by enye den enye nwanwa kura so bi kwa gina baabi minka so bi kura other side prominent figures me gina baabi say for ne otikoko so na ahia on this report because anko senior omope enim senior ni publikasa ananka ko the other side and so be at the same thing them say sa issue we enti say dabon de no enti no e complicated maka asem awobokun bebre in fact commentators are yakasa for security now many obi mb kan e ma warning ache come social media Facebook da mi nyina me kan ho maka won sem bebre maka ne bitini aha maka ne ma bebre ba say o ka so odi ma agenchira no kwal ne be den se maka no public bio okay Europe Boateng finally Osha said na
the nature of a situation netia o Bawku no is in such a kakra abem said na ebia anu de ne bia sese no ente se first na no adwo kakra ana sese no kra de ase cause I want to know say uhwemu a sese no adwo kakra e handle no said you come back the scene no ebebo aye pan o se on se anu abrase ente first no okay na no so abrase nyina ye edidaso anadogo na wo sa anamo a yewura otumfo otum okay na mka say anya careful na ya address ne die nim ye na president kofa recommendation na o share ye hu aduma say ene ma be escalate okay and you know measure say behind the scenes no omunye adwumaden na ye ohene na oho no yentimi ene nkasa na baabi ofin say ankoye no omunhwe no omun trentene no na ontiase ono tiase a ne mrantie omudi na chini nyina betiase amaso biago se afani no antiase eno de ebekọ se ya ebe bola suja odi asrafo kwa kugo ombe yedi ano ye kakra ombesa aye sene da bia ye hunu na but agree we ni ebra ewasi tini tiase na ye solve issue no na yeni anu motena omu se omu ye nia na motena ho masomdwe bagana okay era Boateng medasi anope so medamas Boateng a security expert na ono na yeni na di nkomo no wabene wabambo mu yie pa